नेपाल भाषामै जिन खुद दतया म्युजिक भिडियो या पितो पोच्या चुकुतु जेनेक्स मिडिया नेपाल ले नेपोया सुजन वज्राचार्य खोपया निर्देशन तयार चुकु जिन खुद दतया म्युजिक भिडियो या पितो पोच्या बिवा यले चुकु खा जिला चिनको डन्डत मेजु छगो डन्डत फेमसु जिला चिनको डन्डत मेजु छगो डन्डत फेमसु पछि जु साची गु मटिनया पलान केनु पछि जु साची गु मटिनया पलान केनु निर्माता कृष्ण डङ्गोल व निशा देसारा हालदी गुमी वेकपिलिसे मनोज महर्जन व नेरिसा महर्जन निता दिगुदु नारायण बहादुर महर्जन लसे हनादिगु थोमेया संगीत संयोजन सुमन कपाली यानादिगु खासा नि मधुमा संचार कमी विक्रम शाक्य चयादिगु खा